Ndabasuhuje, nitwa Claude nk'ibisanzwe. Wowe ugeze hano bwa mbere kanda subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi nawe tubana umunsi ku munsi. Wibuke gukanda like, share na comment kugira ngo twagure umuryango umugari w'iyi YouTube channel yacu yitwa Twidagadure TV show. Ni Twidagadure TV show rero kuzaniye amakuru, gusikuzaniye amakuru atari ay'imyidagaduro, kuko mba nshaka ko mumenya aho isi ihagaze naho yiriwe, nuko biri kugenda bihindagurika buri saha, dore ko buri saha amakuru agenda ahinduka. Abasirikare ba RDC basabwe rero kwitegura intambara yo kwirukana M23 mu bice byose iyobora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'intara ya gatatu y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Lieutenant General Pacifique Masunzu, yasabye abasirikari rero ayoboye kwitegura intambara yo kwirukana abarwanyi b'ihuriro AFC M23 mu bice byose bagenzura mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Lieutenant General Masunzu yatanze iyi nteguza ubwo yasuraga abasirikare bakorera muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, igice AFC M23 yavuyemo muri Mata, kugira ngo ibiganiro byayo na leta ya Kongo bibera muri Qatar bigende neza. Uyu musirikare yatangaje ko abasirikare bafite inshingano yo kurinda igihugu cyabo kugeza babohoye ibice byose byafashwe na AFC M23, ntibemere ko biguma mu maboko y'umwanzi. Ati, dufite inshingano zo kurinda iki gihugu kugeza tubohoye igice kigenzurwa n'umwanzi. Mugomba kwitegura kandi mugomba kwirinda, mwirinde ibirangaza byose, kandi mwitegure ibitero. Niba batera muzabasubize, mubashushubikane kugeza mubakuye ku butaka bwacu. Lieutenant General Masunzu kandi akaba yaragizwe umuyobozi w'intara ya gisirikare ya gatatu mu Kuboza 2024. Yari yizewe rero cyane na Perezida Felix Tshisekedi nk'umuntu usobanukiwe neza uburasirazuba bwa RDC, kuko ngo yavukiye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aranahakorera cyane. Bivuze ko Tshisekedi cyangwa se Tshisekedi yari amwizeyemo ububasha bwo kuba yarwanya uyu mutwe, kuko bumva ko ari ahantu yavukiye kandi akaba yaranahakoreye. Bivuze ko yamukekaga ko ahazi neza naho amayobera yaturuka, mbese naho aba barwanyi ba AFC M23 batamucikira, naho bamucikira. Gusa mu gihe cy'ubuyobozi bwe ingabo ze zatakaje ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, birimo umujyi wa Goma, Bukavu, Sake ndetse n'uruhande rwose rw'ikiyaga cya Kivu muri RDC. Nubwo rero Lieutenant General Masunzu asabwa cyangwa se asaba abasirikare ba RDC kwitegura urugamba, leta y'iki gihugu na AFC M23 muri Mata 2025 byatangaje ko byagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihe ibiganiro bikomeje kubera rero muri Qatar, nk'uko tubizi, nk'uko n'itangazo ryagiye hanze ku mpande zombi ryabigaragazaga. Imvugo ya Lieutenant General Masunzu ica amarenga ko hari ibyo rero impande zombi zitari kumvikanaho, ndetse ko bishobora gutuma intambara isubukurwa igafata intera ikomeye. Niko abantu bari kugenda babyibaza, bitewe n'uko n'iri tangazo uyu mugabo Masunzu yashyize hanze rero, kandi anagira inama abasirikare ba Kongo kwitegura. Urumva ko batari kwitegura kujya mu biruhuko, ahubwo ari kwitegura urugamba. Njye nari Claude nk'ibisanzwe, wowe kanda subscribe, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi like, share, comment bigende biherekeje iyo subscribe. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ndabakunda cyane, mujye mukomeza kubana natwe, kandi nkabashimiye mwahisemo kudukunda mukabana natwe. Imana ijye ibaha umugisha.